ngau na tumu ini pura-pura. Uto bos ibelemu. Oi o to maku ngani baru to ta ngana o do mi ani ki o. Mo ngai no ma. Ma o mu lo. Tuli ro mo ni o mo de berban. Sampai rawone. Kano ko itu na imbili usah itu isa ni e. Tuan. Sama kami tuna arin ro tawo ni. Sabi na ako laman ng buhay. Sa tala. Apa? Saya mantar ko sabi sa ini. Ano ba gani yo? Ano ka ba yo ba? Ano ba siya yo ko no? Nusa gusto ini wala dolo dumatendi. Ano siya total? Sira yung mantar ng bulan. Bawa, aku nak pun ambil apa kuimbau. Aku tak mana kuimbau luar leh, memang boleh kuimbau. Mak batu ni besar, mak ada pun air. Aku apa lagi? Kau nak mana mana apa? Kau nak mana aku nak memang boleh, mak ada pun. Orang ni apa? Nembul isin uang. Kau nak apa memang? Sama kan aku bayar ala. Aku lihat ni ambil apa? Mesti yang mana pun uang. Sama orang orang macam kerso. Saya. Tata na lulu sila yaw ng pag-isip mo ba? Ano? Ano boy? Ang sawa ka rin wala sa asawa mo sa rakasan. Nalubit. Ano man na pinunong daw ba ang radio ay namasok-masok? Piwa nakaloko ng buibong. Piwa na nakaloko na waiter namin. Ano man ang anong daw na buhay na nabos na nabos o ano man ang auna aray na lubit? Sama ka ni Raway eh. Doon na yung biniliw sa ito na yung darumaliwas. Sama ka ni Raway. O sa ito na lubit. Nana, masat yaw. Nana, kung pala yung manta. Lately, Lord, I almost feel like dying, and I wake up like a child alone at night. And sometimes, Lord, I just can't keep from crying. So now I've come to you to make things right. Jesus, it's me again. I'm on my knees again, asking you please again, reach out your hand. Jesus, it's me again, down on my knees again, begging you please again, reach out your hand. There was a time I thought I had the answers. I've talked to you a time or two before, but this time, Lord, it's more than I can handle. And I know I just can't take it anymore. Jesus, it's me